abantu basigaye banabura na brosada na korogati byo kwiborosa kubera iki amafaranga aho kuyagura korogati hari ukuntu yaguramo ibijumba abana bamara iminsi barya. Imana y'amahoro niduha amafaranga, niduhuze n'abanyamugisha, niduhuze n'iriba ry'umugisha. Abana mu gihe nk'iki bagiye kwicwa n'intoryi n'ubunyobwa, nibyo biryo by'iki gihe basupfa gushyira upfa kurisha ubugari, upfa kurisha umuceri iyo wawubonye, nibyo. Imana iduha amafaranga. Abandi barabyuka batazi aho bajya, aho gushakira, ntaki, nakubuye de karabuze, ntaki, ibintu byaranze. Imana y'amahoro iguha amafaranga, nawe nanjye abana bacu bige mu bigo byiza dushaka. Imana irabishoboye. Imana y'amahoro ishoboye kumpa amafaranga, kandi Imana y'amahoro ishoboye kuguha amafaranga. Suko bakora cyane, suko bize cyane, oya. Abana bari kwiga hahandi nyine hafeke, hahandi nyine umwana yagiye kwishura, yego yagiye yizikise, byahese byokajye nyine nukwitwa nyine ngo umwana wawe yagiye, ako se afite iki? Ntacyo. Kubera iki? Ni ubushobozi. Imana iduha ubushobozi. Shalom, shalom. Ndagusuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo wa Nazareti. Ni Evangeliste Niyirema. Nibyumva uhinduke, kandi Imana y'amahoro nitugire neza. Ushobora kumva byumva uhinduke umeze neza, ni byiza, ni umugisha. Imana y'amahoro ikomeze ikugirire neza. Nanone kandi ushobora kumva byumva uhinduke utameze neza, bijya bibaho. Nukuri ndagusengeye ngo Imana y'amahoro nikugirire neza. Abarwayi mwakire gukira mu izina rya Yesu. Abafite ibindi bibazo, nukuri Imana y'amahoro nibagirire neza. Uyu munsi nzanye ijambo rivuga ngo Imana y'amahoro niduhe amafaranga, kandi Imana y'amahoro nidufukurire iriba ry'umugisha. Imana ishimwe. Amen. Nukuri turi mu bihe bigoye, ubukene ni bwinshi pe, ariko nukuri Imana y'amahoro iduha amafaranga, iduha amafaranga pe. Imana ni Imana y'ubutunzi, ifite byose. Iyo Mana iduhuze amafaranga. Amen. Imana ifite amafaranga. Iyo Mana y'amahoro igira neza, ikunda abana bayo, nidukureho ubukene, iduhe ku mafaranga. Amen. Abantu bafite amafaranga ntabwo ari uko bakora cyane kurenza abandi, nta nubwo ariko bafite imbaraga nyinshi kurenza abandi. No, nuko Imana yabahujije n'ayo mafaranga, nuko Imana yabateretse muri uwo mwanya bahura n'ayo mafaranga. Nta nubwo ari uko bize cyane. Hari abantu benshi bazi ko kugira amafaranga ari uko bize cyane. Hari abizi badafite amafaranga, badafite n'akazi. Ariko mu izina rya Yesu, Imana y'amahoro iduhuze n'amafaranga. Amen. Imana igira inzira nyinshi. Muri izo nzira Imana y'amahoro yigaragaza. Mu gihe nk'iki ibiryo bihenze, mu gihe nk'iki ubuzima buruhije, mu gihe nk'iki amashuri y'abana agoranye, mu gihe nk'iki kwambara bihenze, kurya bihenze, Imana y'amahoro iduha amafaranga. Mu gihe nk'iki akazi kabuze,
Imana y'amahoro nitwa amafaranga. Amen. Njya nganira n'abantu benshi nkababaza ngo ariko se amafaranga ukorera n'ayo urya n'ayo wishyura inzu wakodesha n'ayo wishyura abana amashuri, iyo ubibaza usanga koko bihuye. Umuntu akavuga ati ahubwo nyoberwa hafi. Ni ukuri Yesu Kristo sinzi uko abigenza bikemera, kuko umuntu usanga arariha inzu, arishyura abana amashuri, ararya, aratega, aragura ka miti, ugasanga aya mafaranga avaye. Ugasanga umuntu aracuruza intoryi n'inyanya, ararya, ejo arajya kurangura, ejo aragura agasukari k'abana, ukibaza aya mafaranga avaye. Rero mu buntu bw'Imana, mu mbaraga nyinshi z'Imana, ni ukuri Imana hari ukuntu ibigenza bikemera. Imana y'amahoro duha amafaranga turayakeneye. Nawe Imana iguha amafaranga urayakeneye. Hari igihe abantu bakoresha ubukwe cyangwa bagira ibindi birori kandi wagakwiriye kuba, ukabona umuntu aragutumiye ukavuga gusa nzajyayo gute. Umuntu akagushaka akagutumira nta n'itike ufite. Wowe bimeze gutyo mu gihe nk'iki, wowe bari gutumira mu birori, mu bukwe, mu maniverise, mu bintu bitandukanye, cyangwa umuntu akaguhamagara ngo ndagukeneye ukabura itike. Imana y'amahoro iguha itike. Imana y'amahoro iguha amafaranga. Abantu bari kudutumira tukabura n'amafaranga tubatwereye. Umuntu akagira ngo waramwanze kandi si uko umwanga, ni ubukene. Ntabwo ari urwangano, ni ubukene. Mana we duha amafaranga. Umuntu w'inshuti yawe akagutumira akagushyira no muri imbere, ariko ukabura itike, ukabura no kumutwerera. Birababaje. Abandi imyenda ibasaziyeho kubera iki? Nta bushobozi. Abandi bari kubirukana mu nzu. Abandi kurya ni ikibazo, niyo bariye ni uguterateranya, niyo bariye si ukurya ibiryo bakunze, ni ukugira nyine ngo ejo baramuke. Imana y'amahoro iduha amafaranga. Amen. Imana y'amahoro iduha amafaranga yo kurya, abishyura inzu bishyura inzu mu izina rya Yesu, kandi ifite n'ubushobozi bwo gutanga amazu yacu bwite. Amen. Imana y'amahoro iduha amafaranga, abana bacu bige mu bigo byiza. Abana, hari abana biga mu bigo bya miliyoni, miliyoni 3, miliyoni 4, ibihumbi magana angahe. Mbese umuntu araba adakora n'ibihumbi 50 cyangwa 100. Umwana ararangiza materineri, azi Igifaransa, azi Icyongereza, agahura n'abacu biga muri za hehe. Wapi? Oya. Imana y'amahoro iguha amafaranga, nawe nanjye abana bacu bige mu bigo byiza dushaka. Imana irabishoboye. Imana y'amahoro ishoboye kumpa amafaranga, kandi Imana y'amahoro ishoboye kuguha amafaranga. Si uko bakora cyane, si uko bize cyane, oya. Ni ahantu Imana yabashyize bahura n'ayo mafaranga. Imana ishimwe. Umuntu ari kwibaza ko se Imana aya mafaranga ndi gukorera
ese abana banjye ndabajyana ku kigo cyishyura ibihumbi basi 100 ku gihembwe, agasanga n'ijana ntarikorera. Abantu benshi muri iki gihe tugezemo, kurya ni ikibazo. Abana ntibakinywa agakoma ka mu gitondo, byavamo se? Kurya inyama muri iki gihe tugezemo, wapi? Byavamo se mu mushahara? Byavamo se basi mukunda kutubona? Wapi? Abantu mu gihe nk'iki bagiye kwicwa n'intoryi n'ubunyobwa, nibyo biryo by'iki gihe basi upfa gushyira upfa kurisha ubugari, upfa kurisha umuceri iyo wawubonye, nibyo. Imana iduha amafaranga. Abandi barabyuka batazi aho bajya, aho gushakira, ntaki, nakubuye de karabuze, ntaki, ibintu byaranze. Imana idukureho ubukene, iduha amafaranga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nawe ukurikiye byumva uhinduke, nawe ubona ubuzima bufunze, Imana iguhuze n'amafaranga, kandi Imana igiye kubikora. Imana niduha amafaranga, tuzirinde kurengerwa mu byo Imana igiye kudushyiramo. Amen. Imana iguha amafaranga, abana bawe bige neza, abana bawe bambare neza, nawe umuryango wawe urye neza, ubeho neza. Abantu batazi ubwenge n'imbaraga z'Imana bashobora kuvuga ngo ariko ngo murabura kujya gukora ngo mukabwira abantu ngo Imana ibaha amafaranga. Ni ukuri, n'ibyo mukora ni Imana yabafunguye amaso, murabikora. Kandi n'ibyo mukora hari abandi babikora babihombeyemo, wowe Imana ikabiguheramo umugisha. Imana iduha amafaranga, iduhuze n'abantu b'umugisha. Imana iduha amafaranga, itugeze aho tugomba kuyabonera. Niba ari akazi kadushyiremo, irabishoboye. Niba ari umurima, itwereke ibyo duhinga, dusarure, tugurisha, irabishoboye. Amen. Haleluya. Hari igihe kandi uhura n'umuntu w'umugisha agahindura ubuzima bwawe. Amen. Haleluya. Imana y'amahoro ifite uburyo bwinshi yatangamo amafaranga. Haleluya. Wowe ubura amafaranga yo kwishyura inzu, Imana y'amahoro iguha amafaranga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umuntu akarwara akabura n'amafaranga, afite na mituweli akabura amafaranga y'itike, Imana itanga amafaranga. Abashyitsi baragusuruka kufata ise Mana, abashyitsi ndabakiriza iki? Mana, abashyitsi ndabakiriza iki? Kubera iki nta kintu ufite, ibintu byose birafunze. Imana iguha amafaranga. Urambara umwenda pakucitse, Imana y'amahoro iguha amafaranga. Abandi bari mu kazi barakora amanywa nijoro, icyuya cyarabarenze, udufaranga n'intica ntikize, baraguhembuye umunsi, ejo tugashira. Imana y'amahoro iguha amafaranga. Amen. Imigani ibice 8, dusoma umurongo wa 18. Ubukene n'icyubahiro biri iwanjye, kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Amen. Ubukire n'icyubahiro biri iwanjye, kandi n'ubutunzi buhoraho
no gukiranuka nabyo. Amen. N'Imana yivugaga ubwayo. Amen. Ubukire n'icyubahiro biri ku Mana. Amen. Imana iduha ubukire bwayo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Imana yaguhuza n'akazi k'umugisha. Navuze ngo Imana idufukurire iriba ry'umugisha. Imana yaguhuza n'umuntu w'umugisha, ubuzima bwawe bugahinduka. Irabishoboye nibikore mu izina rya Yesu. Imana yagushyira mu kazi k'umugisha, ubuzima bwawe bugahinduka. Birashoboka mu izina rya Yesu. Imana yagushyira mu mafaranga, ubuzima bwawe bugahinduka. Ndi umuhamya Imana irabishoboye. Imana yagukuraho ngaho utabasha no kubona igihumbi, ikagushyira mu mamiliyari n'amamiliyoni. Imana irabishoboye. Njya mbwira abantu ngo hari igihe kera tutashoboraga no guha umuntu igihumbi akidusabye, ariko ubu ngubu hano igihe umuntu ibihumbi 10, 20, amadolari 100 ntazana kwishyure. N'Imana y'ubutunzi n'icyubahiro n'ubugingo. Amen. Imana iduha amafaranga. Umuntu ararya kawunga n'ubunyobwa, ukwezi kugashira ukundi kukaza. Hari abumvishe mvuze kawunga bakabati nibe nawe urabibona. N'urugero natangaga. Abantu basigaye banabura na brosada na korogati byo kwiborosa kubera iki amafaranga, aho kuyagura korogati hari ukuntu yaguramo ibijumba abana bamara iminsi barya. Imana y'amahoro niduha amafaranga, niduhuze n'abanyamugisha, niduhuze n'iriba ry'umugisha. Abantu inzara irabishe, abana bari kwiga hahandi nyine hafeke, hahandi nyine umwana yagiye kwishura yego yagiye yizikise byahese byokajye. Nyine nukwitwa nyine ngo umwana wawe yagiye, ako se afite iki? Ntacyo. Kubera iki? Ni ubushobozi. Imana iduha ubushobozi. Umuntu aragutumira ukibaza ariko se nzagenda nambaye iki? Nzagenda n'iki? Nitike koko? Ibi kibazo. Urubyiruko rwinshi muri iwanyu, nta hepfo nta ruguru, nta mbere nta nyuma, mwabuze ubushobozi. Imana y'amahoro ibahe aho mukura mu izina rya Yesu. Amen. Navuze ngo Imana igira ubushobozi bwinshi, igira inzira nyinshi. Ntabwo Imana igira abantu kwera n'abana barunaka n'akanaka. Mu bushobozi bwayo Imana irihagije. Amen. Benshi bari ntabo, Imana ibakura hasi ibajyana hejuru, ubu bafite amafaranga. Nawe wayagira mu izina rya Yesu. Amen. Hari umuntu ntavuze kandi ubwo yarazi no kwambara.
wapi yari umuntu uraho gusa ubona ukavuga ati ariko Mana reka mvuge nkoreshe iri jambo, yari umuturage mubi pe mubisi, ariko Imana imugira neza. Nahuriye nawe muri banke imwe, nsanga ni imifuka, bajya bazana imifuka muri banke, sinzi niba nawe ugiriwe, afite imodoka. Ndavuga ati se uyu muntu nawe reka mubwire, Imana igitungurana, Imana nta hantu itakura umuntu, ntaho. Imana ishobora gukura wa wundi wabonaga ari nyagupfa, Imana ikamuzamura. Imana ishobora gukura wa muntu wabonaga byararangiye, Imana ikamuzamura. Imana ishobora gukura wa muntu wabonaga ejo azapfa, Imana ikamugutunguza. Imana ni seri. Amena. Hari abantu byari byaracanze, kurya ari ikibazo, kunywa ari ikibazo, ubuzima ari ikibazo. Ubu ngubu Imana yarabatumbagije, bamwe bari muri Amerika, abandi mu Bufaransa, abandi bari i Burayi, muri Afurika baguwe neza. Imana ni igitangaza. Mana we, ndabyibuka hari umuntu nagiye gusura kera, njya kumusura, ngeze iwabo shyiramo ka burage, ndavuga ati kandi ndava hano ndiye ngo aha, ngo twebwe nta nubwo duheruka no kurya da. Ndavuga ati ko nshaka kurya, wapi biryo se turabikuraye. Ndavuga ati ndava hano ndiye, nari mfite ibihumbi bibiri, ndabyibuka, ndabibaha. Bagura udukara, bagura ubugari, bagura n'imboga, bashyiramo utunyobwa, barateka n'utuvuta, barateka. Ndangije nyine turasenga bisanzwe, ariko turati kuva uyu munsi ubukene bucike hano mu izina rya Yesu. Icyabaye uwo nguwo hari muri Amerika, nawe ari kugaburira abandi, wa wundi utararyaga, wa wundi byari byaracanze byaramuyobeye, ari kugaburira abandi. Haleluya. Oya Mana duha amafaranga. Reka dusome muri Yesaya 45 umurongo wa 3. Yesaya 45 umurongo wa 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. 45 umurongo wa 3, dusome mu izina rya Yesu. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari njyewe Imana ya Isiraheli. Amen. Imana ifite ubutunzi bwinshi. Umva ijambo iguhaye ngo igiye kuguha ubutunzi buri mu mwijima. Ubutunzi bw'Imana, Imana irashatse kuguhuza n'abanyamugisha n'amafaranga, Imana irabikora. Amen. Imana yagukura ku bihumbi 10 ikagushyira kuri 50, ikagukura kuri 50 igakuba 5, ikagukura kuri 500 ikagushyira kuri miliyoni. Mushuti wanjye niwe wavuze ati hari umuntu Imana yirutse kuvana ku bihumbi 300 imushyira kuri miliyoni 5. Iyo ni Imana ibikora. Abatizera bapinga ibingibi, ariko Imana y'abizera irashoboye. Mwana wanjye, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima.
ngiye kukugira neza mwana wanjye, ngiye kuguha amafaranga kugira ngo umenye ko ari njye Mana yawe. Niko Imana yawe ikubwiye. Akira iryo jambo. Amena. Abatarambaraga basigaye bambara. Imana yabahuje n'amafaranga. Abaryaga bigoye basigaye barya icyo bashaka. Uyu munsi akavuga ati n'inyama ndaziretse, amafi apu. Amena. Abatararyaga basigaye bagaburira abandi. Amena. Imana ubukwe bwanjye, mu bukwe bwanjye, mu bukwe bwanjye nashatse nko kwifotoreza ndahabura, ndazenguruka wapi, njya ahantu mu Kimasera Nyamirambo, banci 40,000. Bari kunsha 40, ndareba ukuntu hameze, kwe ukuntu nabuze ahantu nifotoreza. Ndavuga ngo reka nyatange, ariko maze kuyishyura mbwira umukobwa nahasanzwe ndi kumwishyura n'amatinda, nubwo nyatanze ariko umuntu w'Imana ntabwo yagakwiye kwifotoreza aha hantu. Arambwira ati se kubera iki kandi yatanze? Ati oya, uburyo nakoreyemo Imana, uburyo nkunda Imana, ntabwo aha hantu nagakwiriye kwifotoreza. Arambwira ni none isi yatanye, namwe ati nyine nta kundi, ni ubushobozi. Ndayamuha. Ndi gusohoka mbwira Imana ariko Mana, nubwo ntanze ari amafaranga, hano hantu ntabwo hankwiriye nk'umwana wawe. Uwo mugoroba umuntu utanze yampaye 820. Imana yaranyujije sande paka, ndahareba mbaza igiciro baramwe ni 300 atavaho n'igiceri cy'icumi. Nanjye ndavuga ati amafaranga Imana impaye ngomba kujya muri sande paka, mpita nanga 300. Nanjye ndavuga ati Imana iki kintu nkoreye, nanjye reka ntange 300. Umuntu utanze yampaye 820. Rero ni Imana itanga amafaranga mu buryo bwayo. Haleluya. Ni Imana nyine ubumana bwayo, hari ukuntu ibigenzi kayagushyiramo, ukayarya, ukayaviva, ukarya icyo ushaka, ukivuriza aho ushaka, ukambara ibyo ushaka. Umva, hari abantu benshi ujya gusura, wabona inzu ukuntu itatse, wabona imiguri y'inkweto bafite ama etajeri yaruzuye, ibiki byaruzuye, ukafasaba abantu n'abantu. Imana yabahuje n'ubuzima. Amen. Nabwiye wa muntu n'iki 100 rero nabonye ahandi nishyuye ahandi, nibigushobokera uzayansubiza. Arambwira ati nta kibazo, niba ngo bakuramo 10 sinibuka, asubiza asigaye. Twanze ubuzima bupfuye mu izina rya Yesu. Twanze ubuzima bwo gupfundikanya, bwo kurya nabi, bwo kurya umuceri nta mboga, amavuta akagushira na gazi kagushira n'amakara ntayo. Turabyanze mu izina rya Yesu. Twanze ubuzima no. Amen. Imana ifite amafaranga menshi, niduhuze nayo. Imana ifite akazi kenshi gahemba neza, niduhuze nako kazi. Abantu benshi bari mu kazi, akagenda ku kazi le premier jusqu'à le 31 jusqu'à le 30 jusqu'à le 28 le 29, amafaranga se yazagahita ashira. Never. Imana iduha amafaranga twivuriza aho dushaka, turya ibyo dushaka, twambara ibyo dushaka. Ibyo ndi kuvuga ko Imana ibishoboye. Wabyemera utabyemera, Imana irabishoboye. Wabyumva utabyumva, Imana irabishoboye.
Imana ifite amafaranga, iduhuze nayo mu izina rya Yesu. N'abatazi Imana bafite amafaranga, n'indaya zifite amafaranga. Twebwe abana b'Imana, Imana iduha amafaranga. Amena. Ndabyibuka kera we, hari igihe navuga ko Mana, ninde wamemba inoti 5 za 5? Ese ubwo naba nakoze iki? None ko Mana uri gutangaza Mana. Ariko Mana we, duha amafaranga, duhuze n'akazi k'umugisha, duhuze naho tuyakura, tutayibye, tutagavuye, tutabeshye. Mana duhuze n'amafaranga. Tudasambanye, Mana duhuze n'amafaranga. Tudaciye inyuma abacu, Mana duhuze n'amafaranga. Tutishe, Mana duhuze n'amafaranga. Abantu benshi bari mu bintu bipfuye bakabonamo amafaranga, ariko Mana duhuze n'ubutunzi bwawe. Amen. Urubyiruko, Imana ibaha amafaranga. Abasore mutarashaka, kubera amafaranga, Imana ibaha amafaranga. Mukobwa, Imana iguha amafaranga. Mwe mufite abana, Imana ibaha amafaranga. Abana banyu biga ahantu heza. Abana banyu biga ahantu heza. Imana ishimwe. Mwe mudafite imyenda yacikiyeho, mwebwe bari gukura mu nzu, mwe byacanze, mwe mudafite hirya no hino, Imana ibaha amafaranga. N'amafaranga yo kwogoshesha ari kubura. Nowe, Mana uduha amafaranga. Abafilipi ni ibice 4 umurongo wa 19. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose, nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Amen. 20. Icyubahiro kibi cy'Imana yacu, ariyo data wa twese iteka ryose. Amen. Imana y'amahoro igiye kutumara ubukene. Imana y'amahoro ikumara ubukene mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikumara ubukene. Bye ubukene mu izina rya Yesu. Mvugira kaka, bye ubukene. 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 Imana y'amahoro, abashyitsi badusure banezerwe. Imana y'amahoro, abana bacu bige neza. Imana y'amahoro, iduha amafaranga ya transport, iduha amafaranga yo kwambara neza, iduha amafaranga dutwerera abantu, iduha amafaranga twivuze neza. Imana igiye kutumara ubukene nk'uko ubutunzi bwayo bwinshi buri. Amen. Haleluya. Imana igiye kutumara ubukene. Hari abantu Imana igiye gukura mu mwanya igashyira mu wundi. Hari abantu Imana igiye kongeza imishahara. Imana igiye ibikora, uyu munsi bakakongeza, ejo bakakongeza, ejo bakakongeza. Hari igihe Imana yabinkoreye, baranyongeza, ejo baranyongeza, ejo baranyongeza. Ndavuga Imana bimeze gute? Imana igiye ibikora bikemera pe, ndi umuhamya. Uyu munsi bashobora kuba bakongeje cyangwa ejo bazakongeza, n'ejo bazakongeza mu izina rya Yesu. Imana izamura umushahara wawe,
Imana iguha ahantu ho kuba, Imana ikwambike, Imana igiye kutumara ubukene. Imana ishimwe. Baradutumira mu birori, transport ikaba ikibazo, imyenda ikaba ikibazo, birarangiye mu izina rya Yesu. Mana we, no kurya biteraterane koko. Imana itanga ubuzima mu izina rya Yesu. Icyitonderwa, Imana niduha amafaranga, twirinde kwibagirwaho Imana yadukuye. Amen. Amen. Imana niduha umugisha, twirinde kunywa inzoga tugasinda mu mafaranga Imana igiye kutugezaho. Imana igiye kutuzamura, Imana igiye kukuzamura. Uzirinde ubusinzi n'ubusambanyi, uzirinde ibidafite agaciro ku Mana. Amafaranga Imana igiye kuguha uzayakoreshe neza. Imana igiye kugushyira mu rundi rwego, uzirinde kurengwa. Uzibuke ko hari abarwayi bari kwa muganga badafite imiti. Uzibuke ko hari abantu imyenda yacikiyeho. Uzibuke ko hari abantu bari kurara batariye cyangwa bari kwirirwa batariye. Uzibuke ko hari umuntu nawe wazamura. Imana igiye kukumara ubukene, ariko uzirinde kurengwa. Uzibuke ko mu bitaro hari abantu benshi wasura. Uzibuke ko hari abantu bashingira udushinga. Uzibuke ko ubwo butunzi Imana iguhaye ari ukugira ngo bukoreshe neza. Imana igiye kutumara ubukene. Imana ishimwe. Imana igiye kutumara ubukene. Imana igiye kudukuraho cya kimwaro. Imana igiye kutwuhagira, igiye kudusiga, igiye kuduha amafaranga, igiye kuduha amadolari, igiye kuduha amapawundi, igiye kuduha amanyarwanda, igiye kuduha amashiringi. Imana igiye kutunyanyagiza mu bihugu bitandukanye. Tuzirinde kwibagirwa. Amen. Imana igiye kuduha imfunguzo zitandukanye. Imiryango igiye gufunguka mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro igiye kugira neza. Imana igiye gufungura imiryango irimo imigisha. Hari ibyumba tugiye kwinjiramo, tuzirinde kwibagirwa. Imana igiye kutwambika, igiye kuduhuza n'abakomeye, igiye kuduhuza, ariko tuzirinde kwibagirwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana igiye kutwambika, tujye duhinduranya, tuzirinde kwibagirwa. Kandi ntituzambara ubusa nk'abandi njya mbona. No, ntituzambara ubusa. Haleluya. Amen. Imana igiye kutunyanyagiza mu bihugu bitandukanye. Sinzi niba uri kunyumva. Amen. Hari umusore ejo bundi wari kuvuga ngo Imana yamujyanye muri Amerika. Ariko ngo kurya byari ikibazo no mu Rwanda. Akina green card, Imana imujyana muri Amerika. Ariko ngo kurya si ikibazo, kunywa si ikibazo, kuryama si ikibazo. Hari Imana igiye kutujyana, hasigare kuvuga ati Imana nintajya mu ijuru nzaba nizize. N'ubu kandi waba wizize, ariko Imana igiye kutwambutsa. Imana igiye kutujyana mu yindi level. Nawe uvuga ati ariko Mana uri Imana. Hari abantu baryamaga hahandi harutwa na gereza, ubu bari mu ma etaje. Hari abantu
Imana igihindura ubuzima, Imana igihindura ubuzima, Imana igakora ibitangaza abantu bakumirwa. Imana yonyine ibikora. Haleluya. Hari abandi Imana yagiriye neza we. Hari abantu njya mbivuga batashoboraga no kwigurira amazi ya 300. Babonaga umuntu anywa amazi kwa ariko abakire ni ukubabaho. Imana yarabazamuye, yabahinduriye ubuzima. Hari abantu ibintu Imana ikora biratangaje. Twatuye ubukire mu miryango yacu mu izina rya Yesu. Twatuye ubukire mu bana bacu mu izina rya Yesu. Twatuye ubukire aho dukomoka mu izina rya Yesu. Twanzinyatse mu izina rya Yesu. Turasenya umwuka w'ubutindi mu izina rya Yesu. Turasenya umwuka wo guterateranya, kurya, kugenda, transport, gutwerera, kurya. Twanze umwuka mu izina rya Yesu. Turatura ubutunzi n'umugisha w'Imana ku buzima bwawe. Bye bye ubukene, bye bye kurya duterateranya, bye bye kwambara ubucocero, bye bye. No way, nta mpamvu. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Ariko sinasoza ntabwiye wowe Imana yagiriye neza. Yes, Imana yaguhaye amafaranga, uri kuyakoresha gute? Imana yaguhaye ayo mafaranga ngo benshi tukugireho umugisha. Amafaranga Imana yaguhaye uri kuyakoresha gute? Benshi Imana yabahaye amafaranga muri kujya mu ndaya, bamwe muri kugurira amazu amahabara yanyu. Benshi Imana yabahaye amafaranga mwarararaga musenga ntimugisenga. Benshi Imana yabahaye amafaranga mwarabaga mu buzima bubi. Amafaranga Imana yabahaye ibyo muri kuyakoramo biteye isoni. Benshi Imana yabahaye amafaranga muri kwitwara nabi. Mugira abantu mushingira udushinga, mugira abantu mugurira inka, mugira abana mwigisha imodoka mu mafaranga Imana yabahaye, mugira abana mwigisha imashini idoda mu mafaranga Imana yabahaye, mugira abana muzamura, mugira abana mwambika. Hari impamvu Imana yaguhaye ayo mafaranga, ni ukugira ngo abadafite imiti babone imiti. Amena. Ubundi iyo umuntu afite amafaranga, hari n'igihe ahura n'umuntu akamubonamo ikibazo, akavuga ati uyu muntu nubwo atambwiye ikibazo ariko arashonje, ugahesha umugisha umuntu. Hari impamvu ikomeye Imana yaguhaye amafaranga. Hari impamvu ikomeye usigaye ugura amazi yo kunywa. Hari impamvu ikomeye kurya bitari ikibazo, kwambara bitari ikibazo. Hari impamvu ikomeye wivuriza aho ushaka. Hari impamvu ikomeye wambara uko ushaka. Ni ukugira ngo benshi nanone kandi bakubonereho umugisha. Yemwe Imana yagiriye neza. Yemwe bagabo n'abamama n'abasore n'abakobwa Imana yagiriye neza. Hari impamvu yabikoze, ni ukugira ngo abandi bakugireho umugisha. Yemwe ba diaspora, namwe ba diaspora akazi. Yemwe Imana yibutse ikabagira neza, ikabakura ku cyavu, ikabakurira debari, ikabakura ku irembo. Yemwe Imana yakuye mu bucoceri ikabambika. Mubehere abandi umugisha. Yemwe muri kubakira amazu amahabara yanyu, yemwe muri kurara mu nzoga, yemwe mwebwe muri kurara mu busambanyi, ntabwo ari Imana yabahereye ayo mafaranga. Yemwe muri gusambanira mu modoka, ntabwo ari Imana yabahereye ayo maperimi.
navuze ngo Imana igiye kutunyanyagiza mu bihugu byinshi kandi igiye kutunyanyagiza mu kazi kenshi. Hari abo Imana igiye guha amaperimi nk'uko yahaye abandi. Hari abo Imana igiye gushyira ahantu muronkera, ariko mwirinde kurengwa. Abantu benshi Imana yabahaye amaperimi nibo bari kujya ahantu basambana, babyara, bajugunya, bagira gute, muri gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Yemwe Imana yahaye imodoka, mwirinde gusambanira mu mamodoka, mwirinde gusambana n'abantu kandi kubera ayo mamodoka. Yemwe Imana yahaye amazu, mwirinde gusambanira muri ayo mazu. Yemwe Imana yahaye akazi, mwirinde gusambana ku bw'ako kazi. Yemwe Imana yagiriye neza, muhesha abantu umugisha. Mwirinde ikibi cyose, muhesha abantu umugisha. Imana ishimwe. Yemwe Imana yahaye umugisha, muhesha abantu benshi umugisha. Yemwe Imana yagiriye neza, murebe abantu mugira neza. Wowe musore, wowe mama, wowe papa, wowe mukobwa, Imana yagiriye neza, murebe abantu muhesha umugisha, mutivuga, mutitaka. Wajya abantu bari kurara duhari, wajya abantu bari kwambara ubusa duhari, wajya abantu bari kwirukana mu nzu duhari. No, wajya abantu bari kubura imiti duhari. Imana aratuzamuye. Wajya abantu bari gupfa n'inzara. Wajya abantu batari kwiga dufite amafaranga twabafasha. Imana igiye kutumara ubukene. Tuzirinde kurengwa. Ibihe byiza.